Awuyojabula wena mthandi umculo wamaskandi ngoba hlezi udla ukunonila usuku amadoda kuphi na kuphi la kufika khona nombukiso ngicela ukubingelela ngiphinde ngomkele futhi kumlaba media ubingelela imina kufuka ngisho umJJ vete abafazi bakhangile indaba enkulu sizokhuluma indaba kaSifanele uMzukulu uFokazulu phansi lenondini nomahlikihlikana kwaceza usuku amadoda lensizwa selokhu yafika emcweni amaskanda ayikho album yake ikhipha yangaba nayi hit ngoba eqala nje ngawo lo nyaka maye kwenzeka ukuthi kulezi ingoma ezoyikhipha ezo14 ngabikho ihit usekhiphile lapha ngeback cover kaMzukulu ihloko sealbum naye akashongo ke futhi wenze nje ngegcwame elisha ke naye utrack number 6 ufihlile and i-trend lena esintsha shaya yaqala welapha na uduma kahle uthi uyifihle lapha na ihloko sealbum nakashongo ihloko sealbum kodwa ke sesayizwa ke lapha na ke ingoma ayikhiphile ke akusiyingoma ipromo ayikhiphile ingoma ethi ama-X ke ngiyacabanga ukuthi ke leyo ngoma ke yona leyo track number 5 mathi ngiyibheka ingoma zakhe lapha uMzukulu uMfokazulu uMzukulu kayeka uMzukulu kabaqazile ingoma zakhe zo14 track number 1 uthi injabulo yamanga kube sikuzwa ngawe never love like this siyofela khona uhambisana lapha na ke unjoko utrack number 5 uthi ama-X utrack number 6 ke unawo futhi ufihlile ngicabanga ukuthi sona hloko sealbum bese utrack number 7 umjolo iscam utrack number 8 isibonelo sobuhle utrack number 9 status utrack number 10 kudala sahlukana enye futhi ingoma ayikhiphile kwipromo utrack number 11 ungaba judge utrack number 12 ilahla umthwalo awuyilahla umthwalo awusundula lokho aba ulimi lwangakithi ke lolu phansi ondini nomahlikihlikana utrack number 13 ethi kwamamkhize utrack number 14 iyo lapha na isibonelo sobuhle iremix lo nyaka ke akanaye kuvuka umsezane waye lapha ku track number 14 last year waye nomsezane andizonke ke lezi ngoma ecompose lapha na uMzukulu Sifanele ama leading vocals futhi uMzukulu ama backing vocals wena lapha na ke uMzukulu nompilo okhumalo sokhumbula ukuthi uyokaba khona ke ama complaint amaningi indaba yama backings last year futhi ke lo nyaka usekhetha ukuthi aphinde futhi ayibhekele ke abuyise futhi lapha na umpilo okhumalo bese kuthi ke lead guitar ayishawe nalapha uSamkelo Nyandeni ubasket ushawa amaqhudo udlala bedida bethengela amasaka usoka lentombi kade lapha endlini bese kuthi lapha na ke ibasket eshawa amaqhudo futhi keyboard eshawa uJJ Mvambuthuma le kwela mabhena nyawo bese uba ke iconcertini ishawe lapha noThuthani Ndlovu iproducer wena lapha noSifanele Zulu ya record the tax date yaba mix futhi amasterisha uEvan Smith engineer album yena lapha ke uThuthani uMfokandlovu iCD Sleeve yenziwe lapha na ubadumile Pro Studios uyeke lapha ke uMfokazulu yaphuma ngawo lapha ke uLesihlanu ngomhla ka9 asihlale ke silindele ke bafowethu ngiyazi ukuthi asikaye samlahla uMfokazulu simsupport